Ha. Ha. Oh, Kerembon. Komisi benta ban kentiu shushu ya ka jingla kai football hapo ka dong ka raj umden na ka liang ka nong tulu sport association NSA kala penlong ya ka jingjiet iki player kan thai ban pen kre na ka benta ka ribhoi league henen ka sngi ka artarek unaitung 8000 arpusau ya ka bla penlong hamadan center umden ha kan ni kisngi kisamlai lekai kilawan ban shimbenta na keleng saudong kisnang baper kini kisamlai kilawan ni shimbenta kidan kumba lai phongot bat katu kat ni kibla syajit bandan hapo ka club na kaliang ka association hagis nam beladam klaya le ban pe khmat ikishinrang Henry hakani ka kentipan kila shim ya kasin jam ban kenti ru iki kentei ki basnotanat hakajing ilakai football kita ki first team untuk embar jungi haganiga tim te wish you ki all the very best ikan mas kam bagin poi syagatom kum bagit mu te kam ni kan ke jingkut ke jing sedang kembang penerap kedan jeros story ba naga senam kadang ke trail mo man silak kayak gini let's say pi don ki bam yo menta let's say kilap yo agi senam ki por ki banwan mo te abede bagi Kejing tip kiba company ni sa flash group WhatsApp te kalong kumpiang Mat kalong na penta jong kitu ki banyo bandrung apo jong kan ekalis ka ba na kaliang jong kan NSA ngin sa penmi sibet janmet bat kajing penmi ka jong kan long haki WhatsApp nombor ki jong ki kiba kinal ai haji registration form ingin sa phak kajing tip na ka penta jong kilang baro ki ban yo bandrung sa kan katup player jong NSA te kajing kerman ka jong ni na kan kalong ba kini mi enti abang ila ni kalis ka jong ki pin sawan pin sabha baniwan sa ki practice ki bangin sa penbai ki tarik berkisni ki bapidai ya kaban ya kre na bantaka di hoilik te ka jingkepat ka jungi ka lomba sim ya kan ka senjam dagam sen ka komen bat na ka banta jong ki wai rum yo bandrung ru ka pad ki ba wanam kut ang tak ni kersan yangi aki por baro aki ne la benlong next year di sama pi ki ban bujli ya kan ka tim ka dan mentak karena kalian junga kalong ke sibun ki para no trei jong NSA baro